Amen ke bathandekayo. Amen. Na sekuseni ke siyambonga ukuthi ke muhle siva lesimemo senkosi uJesu lana Amen. Siyabonga ke. Manje siva lesimemo senkosi uJesu. Manje siva lesimemo senkosi lengiJesu iyamema bonke bantu ukuthi ke manje ke umema ukuthi mabete kuye. Bonke bantu uthi mabete kuye uyavedela mavi ukuthi bonke labantu abakhathele nabasindwako mabete kuye. Luhlobo lokwesindwa nehlobo lokukhathala akusi uhlobo olufanako. Kodwa kuba khona ukukhathala empini kungekufane nekwalomunye kanjalo kwesindwa kungekufanane kube nhlobo ezahlukahlukene. Kodwa uma sibheka bathandekayo solo ngiko kwesindwa noma solo ngiko ukukhathala. Manje Jesu esibheka siquku wabona ukuthi labantu laba bakhona bonke kulendzawo la kuye. Wathi mabete kuye njengoba yena angiyise wabo bonke labaphilako. Eveta ukuthi uma befika kuye batafike bathole ukuphumula. Lisafuzwa lelivenkosi kuyavela ukuthi inkosi Jesu kuyinkosi lala khona athi umuntu akafikile afike aphumule ngoba inkosi ukuphumula. Uyavela maphuthi manje ke makuthathwelohlobo lokukhathala noma lokwesindwa lulethwe kuye. Uthi sithathe owakhe umthwalo ngoba owakhe awusinzima kodwa wakhe unjani na ulula. Manje sibonga ubuhle bakhe uNkulunkulu ukuthi muhle kakhulu. Amen. Bathandekayo ngalesi simemo ukuthi usimemela sonke kuye ukuthi masike kuye noma ngiluphi uhlobo lolukhona. Kodwa uyaveda ukuthi uma sowufikile kuye utafike uphumule ngoba yena uyinkosi yekuphumula. Haleluya. Uyinkosi yekuthula. Amen. La kungekho khona ukuthula uma esefikile kuye umuntu ufike athole ukuthula. Manje sibonga ubuhle ukuthi nangempela siyambona eyinkosi nangempela live nkosi kuningi levetako yebo ngaye simbonile esebenza sabona kuhamba kwakhe sambona ukuthi nangempela uyinkosi efanele ukuthi sisonzele kuye. Amen. Noma ukusiphi isimo sozele kuye sibalekele kuye lenkosi lengiJesu. Sibeka live nkosi liyaveta lesikhathi esho noma eveta lesi simemo bebe khona bantu bekhathele. Nasesikhathini esiphila kuso bakhona abantu bekhathele. Babekhona bekhathele bekhona behamba kodwa inkinga lebayikade ikhona yayiyini ukuthi abantu bakhathele. Kwakhona ukuthi abantu bakhona bayisindwa kodwa uJesu yena wavela elikhambi wavela ayinkosi yebaphumuta. Nangempela kwavela ukuthi wonke lokhona kumele ukuthi abalekele kule nkosi.
kwabonakala ukuthi akekho mhlambe longaba nemandla noma nokwenqaba noma nokwala ukuthi umuntu wonke abalekele inkosi le yamnika ukuphumula noma ukuthula noma isuse kwesindwa inkosi sisise. Uma sifunda iBhayibheli sathola ukuthi kwakuna Bartimaeus wayekade engaboni emehlweni. Kwabitha ukuthi abalekele kuye Jesu. Amen. Kuze abone. Bebaningi abantu loluningi ihlobo lokukhathala labanye begula. Luhlobo lokugula longasilula ukuthi bangathola ukuthi lususwe kubo. Kodwa Jesu bamema ukuthi abethe kuye. Labanye bebekhona bangakholwa egameni lika Jesu. Lesi simemo nabo ngeke sibadzinga ukuthi mabethe kuJesu. Inkosi sisibusise. Sibheka lendzaba le bathandekayo. IBhayibheli liyaveza ukuthi labanye bekade bengaboni emehlweni. IBhayibheli liyaveza ukuthi kwakunamake wayesegule 12 years agula. Kodwa uma bhala isimemo ukuthi iBhayibheli wathinta umphetho wengubo yenkosi lenjesu. Kwangilapho khona ativela ukuphumula. Ngoba eshilo Jesu ukuthi uma sita kuye safike sithole ukuphumula. Isikhathini ensukwini noma lesiphila kuto siyabona ukuthi kulendzaba lebalekela kuye Jesu. Siyabona ukuthi kuyindzaba lephilako nalephathekako. IBhayibheli yaveza ukuthi ngokuba izwi elishwayelwako liseduze nawe enhlizweni yakho nasembonweni wakho okuyizwi lokukholwa. Ngevela ukuthi akusiza kwamhlambe lengabita ukuthi ngiyoyiqela malume noma kumzala kodwa uthi nje ngilalele lesi simemo bese ngiyabalekela kuye. Taka baba tsatwethu make gogo nayi inkosi lenjesu nangu Jesu ekseni avethe emavi ukuthi wonke umuntu osindwako makethe kuye. Wonke umuntu okhathele makethe kuye. Uyinkosi yokuthula. Nanamuhla njena angayisithi yakho impilo ungene ekuphumuleni kwenkosi uJesu. Inkosi sisibusise. Umoya wami uyakudinga wena msindisi wami. Hlala nami nasekuseni make nasekuseni sisi nasekuseni babe balekela kuye. Ngile lithuba uhlolisise ukuthi ngibani lokungala umshayeli usathi hlala nami Jesu. Kunalama ukuthi balekela kuye. Uyinkosi yokuthula, uyinkosi ekuphumula, uyinkosi ekususa lokho lihlobo lemthwalo lolonzima
lo esinzako Bible yaveta ukuthi Bartimaeus wabalekela kuye basendulo babalekela kuye bafike baphumula namhla ekseni ungabalekela kuye angilwathi ihlobo lomthwalo lokwesinzako kodwa uJesu lenkosi emakhosi unemandla ukuthi akwethule lo mthwalo emsitha sekuthuba Jesus,